لك الحمد يا ربي كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والكفء والنظير والمثيل. أشهد أن حبيبنا وقدوتنا ومعلمنا محمدا عبده ورسوله ما ذكره الذاكرون الأبرار وغفل عنه الغافلون، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها المؤمنون عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه. قال جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. تمتدع الله تبارك وتعالى جاتوا لسوا ما بابلم بأنقل بدكم بك محمد عليه الصلاة والسلام المبعوث رحمة للعالمين. الله بيتتمي لانك كساسيري بتون دبينا سيركا كويكو بلزا كسوكا الفنيمنام وبلونج أبتابع بقبلدا وكتو اجتبع الله سبحانه وتعالى تتيه يتتون دع الله تبارك وتعالى tumwegayirire ebbanga lyonna Allah atuwe okulongoosa, atuteeke mu abo abalongoosa gyali, era tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuteebese byonna by'ayagala. Ate tumwegayira Allah jalla wa ala atunyweze, atutamise ebyo byonna Allah jalla wa ala byeyagaana era byasunguwalira. Ab'ebitibwa barakallahu fiikum, saba Allah jalla wa ala abakuume era abasseeko obukuumi bwe. Tukyagenda maaso biidhnihi jalla fi ula mu risaala emanyikiddwa 40 al-athariya fi thanaa'i as-salaf as-salih ba'duhum ala ba'd, gye tuzze tutambula nayo kuva gye twatandikira paka we tuli. Tumwebaza Allah tabaraka wa ta'ala yabeeranga mukadde waffe akuŋŋaanyizaamu ebyo Allah yamusobozesa mu athar n'ebigambo ebiwera ddala 40 ebyajja nga biva ku as-salaf as-salih mu kubeera nti basuuta bannaabwe. Wa lillahi alhamdu wal minna, insha Allah tabaraka wa ta'ala. Olwaleero tugenda kubeera nga tutunuulira ekigambo ekya 30 ekya Abdullahi ibn Dhakwani at-Tabi'i rahimahullahu ta'ala. Tabi'i amanyikiddwa nga Abdullah ibn Dhakwan. Agamba kana ya'uddu fuqaha ahli al-Madina 4. Abdullah ibn Dhakwan agamba kana ya'uddu fuqaha ahli al-Madina 4. Yalinga abalira ddala abakenkufu ab'omu Madina abaweera ddala 4. Yalinga Abdullah ibn Dhakwani rahimahullahu ta'ala mu bakenkufu mu bamanyi b'omu Madina nga atunuulira abaddu 4. Yagamba Sa'id ibn al-Musayyab. Sa'id ibn al-Musayyab y'omu ku abo abaali abakenkufu abanene mu Madina, mu bamanyi ba Madina. Owokubiri yagamba wa Abdu al-Malik ibn Marwan, ne Abdul Malik ibn Marwan wa Urwa ibn az-Zubayr wa Qubaysa ibn Dhu'ayb rahimahumullahu ta'ala rahmatal abrar. Wa kulluhum min at-tabi'in, nga bonna baali mu battabi'in era nga fuqaha wa ulama ahli al-Madina, baali baddu abaali bamanyikiddwa mu irimu nga baggundivu bazito mu irimu ate nga bakenkufu mu kibuga eky'e Madina, mu kibuga ky'omubaka sallallahu alayhi wa alihi wa sallam.
ensonga lwaki ye Abdullah ibn Dhakwani tabi'oyo rahimahullahu ta'ala alabanga mubamu ku basajja abaali abanene mu Madina yatunuuliranga abaddu bana omwali Sa'id ibn al-Musayyab wa Abd al-Malik ibn Marwan wa Urwa ibn al-Zubayr wa Qubaysah ibn Dhu'ayb rahimahumullahu ta'ala rahmatan wasi'a ngalaba baali basajja abaali abanene mu ilimu nga Allah jalla wa ala yabaggulirawo ilimu walillahi alhamdu wal minna nabwekityo athar oba ebigambo byaffe ebyolwaleero biidhnihi tabaraka wa ta'ala weebityo we bifaanaganye mu kubeera nti abitutuusaako yoyo Abdullah bin Dhakwani mu batabi'i ab'ekiseera ekyo ng'alaga obulungi obwo mu batabi'in banne Allah jalla wa ala be yali yasitula mu bukenkufu mu fiqhu fi hadha ad-din wa hakadha ne ilmu mu kubeera nti baali bagazi baali balungi mu ilimu walillahi alhamdu wal minna wa barakallahu fikum jazakumullahu khairan وفقنا الله جميعا لما يحبه ويرضاه إلى هنا والحمد لله.